Amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bitewe n'icyo kigo uri kubona kuri iyo sikirini. Ni ikigo kimaze gushinga imizi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ikigo cy'itumanaho cya MTN, ariko ni ikigo kuri ubu ngubu navuga ngo kitorohewe habe na gatoya. Kuri ubu ngubu ikigo cya MTN gishobora gufunga mu bihugu byinshi bya Afurika nihatagira igikorwa. Ngira ngo kuri iyo sikirini urabona amashusho agiye atandukanye n'amafoto ubona yo muri Afurika y'Epfo bitewe n'ibiri kuhabera. Turi buze kuza kuba twabibagezaho mu kanya, ese bifitanye isano gute, bimeze gute, ndetse na bimwe mu bihugu bya Afurika. Ese iki kigo cyatangiye kugirwaho ingaruka mu buhe buryo? Ngira ngo hari n'aho nabonye ku mbuga bari kuvuga ngo hari ibihugu bari kuvuga ngo wuze ubwenge ufite amafaranga kuri simukadi ya MTN naba yabikuza hakiri kare. Ntabwo ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ni kimwe mu bihugu bya Afurika turi buze kuza ko twabigarukaho, avuga ati rwose umuntu ufite amafaranga kuri MTN, kuri simukadi ya MTN ya mobile money, ababikuza amafaranga kuko birakomeye. Muri iyi minsi South Africa yugarijwe n'ibibazo, ngira ngo mumaze iminsi muri kubibona cyangwa se muri no gukurikirana amakuru. Hariyo ikibazo cy'abimukira, donc abantu bagiye kuba muri Afurika y'Epfo, abantu bavuye mu bindi bihugu bajya gukorera muri Afurika y'Epfo. Abenegihugu hari ikintu cyitwa ngo ni xenophobia, ku rwego abanyagihugu bibasira abantu batari abakavukire b'icyo gihugu. Ubwo ni abanyamahanga bari kwibasira abanyamahanga. Kugira ngo murabizi ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu habaye imyigaragambyo karundura yagize n'abihitana. Bari gufata abantu bakavuga ngo ni ukubera iki mwaje mu gihugu cyacu? Mwaraje murakaba, murakora, mugira amafaranga. Ejo bundi nabagejeho inkuru y'umubyeyi wagize gutya, wagiye muri Afurika y'Epfo 2013, yari amazeho imyaka 13. Bari bagiye kumutwikira mu nzu, arangije arirukanka, ibyo yari afite byose birashya. Ni umunyakenya, yagarutse muri Kenya nta kintu afite, agiye gutangira kuri zero ibintu byose, kandi ntateganya no gusubirayo kuko barabirukanye. Urumva ibintu biri kuberayo ni ubugome bw'indengakamere. Baravuga ngo mwaraje murakaba, igihugu cyacu muragifata, imirimo yose murayitwara, tw'abanyagihugu turabashomeri. Rero ikintu kigomba gukurikira ni uko musubira mu bihugu byanyu. Ejo bundi nabonye igihugu cya Uganda cyacyuye abenegihugu bacyo bagera kuri 200 muri 250, banza ari nka 300, ni hafi 300 gutyo babacyuye, ku rwego rwo kubarinda ngo baticwa. Harimo kwicwa abanyamahanga. Hari n'umugabo wari umaze kugira amafaranga mu gihugu muri South Africa, n'umunyanigeriya, yarasiwe mu muhanda. Hari n'abandi banyapakistani nabonye barinzwe na polisi, kandi kwa kundi nyine nka kompanyi ziva hanze bakaza nko gukorera mu gihugu bagashora imari. Abanya South Africa bo ibyo bintu ntabwo babishaka, bari kuvuga ngo ni gute mwavuye mu bihugu byanyu mukaza kudutera akaduruvayo, mukaza mukatwambura imirimo, ibyo twagakwiriye gukora mukabikora. Umva mentality y'umunyafurika. Ati rero musubire mu gihugu cyanyu. Harimo ikintu cyo kwicwa nyine, wumve ni ibintu biteye ubwoba. Tugaruke rero kuri sosiyete ya MTN. Mu bihugu nka Nigeria, mu bihugu nka Ghana, mu bihugu nka za Namibia, mu bihugu nabonye bari kuvuga na Zambia irimo, hari ibihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Ahari aho MTN kuri ubu ngubu imaze gufungwa by'agateganyo.
bari kuvuga ngo niba sosiyete, ibigo bya Afurika y'Epfo byashinzwe n'Abanyafurika y'Epfo bikorera mu bihugu byacu, nabyo bigomba gufungwa bigahagarikwa. Uri kumva bigomba gufungwa bigahagarikwa, following nibyo badukoreye abanya South Africa bari kugenda bakorera abanyamahanga. Noneho nko muri Nigeria, buriya urebye Nigeria na Afurika y'Epfo, buriya muri Afurika y'Epfo habagamo abanyanigeriya, kubera ko abanyanigeriya murabazi iyo bashoye amafaranga, habagayo abanyanigeriya benshi ku rwego hari abamaze gupfira muri Afurika y'Epfo, ari abo banyagihugu, abo ba South African babishe bakica abanyafurika bagenzi babo. Rero hari imyigaragambyo nabo batangiye kuvuga ngo ibi bigo natwe cyane cyane bari kwibasira MTN ku rwego hari uduce MTN imaze gufungwamo muri ibyo bihugu. MTN ni sosiyete y'abanya South Africa, ariko ari umuyobozi wa MTN nko muri Nigeria yavuze ati rwose ati reka abantu bari kuvuga ngo MTN ngo niyo muri South Africa, ati reka ariko ngo nukugira ngo nyine batabibasira. Ariko umuyobozi wa MTN muri Nigeria yavuze ngo ntabwo isosiyete rwose ari iy'abanya South Africa. Arongera ati kandi ikindi, ibi bikorwa biri gukorwa n'abanya South Africa rwose ntabwo tubishyigikiye, mutubabarire ntabwo tubishyigikiye. Wumve ngo hari ubwoba bwinshi muri iyi sosiyete. Noneho ku cyicaro cya MTN muri Afurika y'Epfo hari ubwoba bukomeye cyane ko ibihugu bigiye bitana. Donc wumve bari kwibasira sosiyete ya MTN kubera ko ni sosiyete abantu benshi bakunze gukoreshwa. Kugira ngo murabizi no mu gihugu cy'u Rwanda ni umubare munini w'abantu bakoresha sosiyete ya MTN, ubaze miliyoni nyinshi z'abanyarwanda bakoresha MTN gusumbya nyine ibindi bigo by'itumanaho. Urebye ibindi bigo by'itumanaho na MTN, uba usanga MTN abantu bayikoresha ari benshi cyane, nubwo hari igihe nyine umuntu aba afite simukadi nk'ebyiri wenda n'izindi sosiyete, ariko iyo ugiye kureba abantu bakunze gukoresha MTN cyane, guhererekanya amafaranga, ibikorwa bigiye bitandukanye. Donc MTN irakoreshwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo bwoba buharimo abantu mwe, aho n'ibyo bihugu nyine hari kubamo iyo myigaragambyo, kubera ko ni ibihugu abanyagihugu baho ngaho nyine bagiye bapfira muri Afurika y'Epfo. So rero batekereza uburyo MTN ariyo muri South Africa, bakavuga bati namwe isosiyete yanyu tugomba kuyibasira ku rwego igomba gufungwa, ntabwo tuyishaka natwe muri Afurika. Ariko mwabantu mwe nabigarutse ubanza abanyafurika bararozwe. Ndagira ngo nkubwire ko iyo ugeze muri ibi bihugu byateye imbere, ibihugu by'i Burayi rwose nta mipaka pe, nta mipaka. Iki kintu baje kudukatira abo ubwabo, ibintu by'imipaka ntibabikonta bo ntibanabigira, sibye kuvuga ngo hari igihugu kiniki. Ibintu by'imipaka uzi ko muri Afurika ugira burya ugutwi gusa gushobora kurenga umupaka w'ikindi gihugu, ari ugutwi gusa cyangwa se akaguru bakakarasa, kubera ko n'abantu mwe birarenze, kubera ko ugutwi gusa bakavuga bati umupaka w'iki gihugu n'iki ugarukiye ahangaha, ugutwi kukarengaho bagahita bagukuraho. Yaba ari n'uri kurinda umupaka, yaba afite umupanga, ugutwi akagukuraho. Urutoki rwarengaho gatoya ngo rwageze mu kindi gihugu bakarukata bakarukuraho. Nk'abantu mwe biteye ubwoba pe, biteye ubwoba. Afurika y'imipaka, Afurika n'imipaka, mwokagira imana mwe. Afurika n'imipaka, wagira ngo imipaka se n'igize, si ibintu baje abazungu bagashyiraho ngo mwebwe ngo mugarukiye hano, ngo rero ngo namwe ngo naha. Ngo ndagira ngo nkubwire ko muri biriya bihugu utarasa umupaka
niba ari ukuvuga ngo igihugu kigarukiye ahanga uragenda nta n'ukubajije ibyangombwa, nta n'ukubajije ngo bimeze gute, kagenda kava nko muri Amerika ugatarasa ukajya muri Canada nta kibazo, nta muntu ukubajije ngo bimeze gute, kava muri Canada ugatresinga ikindi gihugu nta muntu ukubajije ngo bimeze gute, nta n'umusirikare ubonye, nta n'inyoni ubonye ngo dore ngo baba bafite imbunda ngo bari kurinda ngo bafite ngo n'ibifaru ngo ibintu byakaze, ikintu cy'umupaka ku rwego noneho abanyafurika dutangiye nyine kurwanyana, turi kwirwanya. Izi sosiyete zanyu ntabwo tubemerera ko nizikorera mu gihugu cyacu, mwaraje mudutwara akazi rero tugomba kubica. nuko nguko Afurika mw'abantu mwe ni umugabane umuntu nyine atajya ashobora gusobanura, ntabwo umuntu ajya abisobanura. Afurika kuyisobanura biragoye kuko habamo ibintu utekereza hose, aba bantu bari gupfa iki koko, ngo badutwaye akazi, mwakoze se bakabatwaye se bimeze gute, bakabatwaye byagenze gute kugira ngo bakabatware? Mw'abantu birarenze, mutwandikira ibitekerezo byanyu ariko wumve ubu bwoba burahari muri MTN mu bihugu bigiye bitandukanye. Nabonye nabo muri Uganda bari kugenda bavuga ngo MTN ni ikibazo, ngo hari n'ukuntu ngo iri kugenda ngo ibura amarezo. Nabibonye rwose imbuga nkoranyambaga zo mu gihugu cya Uganda bakisegura ngo habaye ikibazo, turi kubikurikirana, ariko biravugwa ko ngo bishobora kuba bifitanye ikibazo n'ibintu byo muri Afurika y'Epfo, ubwicanyi bwo muri Afurika y'Epfo, kandi no kuba Uganda yacyura bagera ku hafi 300 ikabacyura bavuye hariya muri Afurika y'Epfo. Urumva rero ibigo by'abanya South Africa mu bihugu bigiye bitandukanye biri guhura n'ibibazo ku rwego hari ibyamaze gufungwa kubera buriya bwicanyi, kubera ira xenophobia hariya muri Afurika y'Epfo, aho abanya South Africa bari kuvuga ngo ntabwo tubashaka, niba utaravukiye muri iki gihugu ntabwo tugushaka, turakwica. Erega ari n'abaraye mu bihuru, barara mu bihuru, umunyafurika akirukana mugenzi we akajya kurara mu gihuru, ntabwo tugushaka. Rusura mubyeyi bari batwikiye mu nzu yatirwanaho ni kari kabaye, kuko yabonye, kubera ko ahantu umuntu aba atuye baba bakuzi neza ko uri umunyamahanga. Yabonye rero ubwo bari bamutangiye amakuru, yabonye abantu baje d'abanya South Africa baje bafite n'imihoro n'ibiki na za essence, bati tuje kukwica. Umugore arirukanka, nuko barangije bafata inzu barayishumika. Umugore nawe arwana n'ukuntu yagira gute yava muri Afurika y'Epfo munyakenya. Donc wumve nyine ntabwo bimeze neza, za kuri sosiyete zigiye zitandukanye z'aba South African. Reka nsoreza mutwandikira ibitekerezo byanyu. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.